To, evo, dobili su, dobili. Evo, Maja, imamo normalnu loptu. Čekaj da vidim kako će biti. Očekivam od vas kad se budemo mišati ili ako dođemo s njima da se isto tako potučemo. Kao i one. Ne možemo... Njihova lopta. Može. Još 2 minutice. I onda nastavljamo. Sjajno. Igramo za sveučilište Juraj Dobrijela u Puli. I za stolnoteniski klub Pula. Vidjeli smo pola Europe i šire. Moramo razmisliti da li ćemo u Madrid ili u Rim, a možda i u Krakow. Definitivt. Der bliver noget, der falder fra.